Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr, innal insana lafi husar illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tama-tama malabikan ki hadir. Alhamdulillah napasiruntuk kisi pungal Allah Ta'ala khususnya rilalan nama sigita iye digaga akata banna papuli pakkasiam baraja luri sesi arajan ne pungal Allah Ta'ala. Termasuk pada padanan nangi isam pajas subuta dan ia insyaallah mati sareko manginang kaki pada si paringarangi insyaallah. Dan ia Rabbana ma halaqta hasal batilan wa subhanaka pakina asabanar dejit tugaga sia-sia tasidi agaga. Termasuk pertemuan ta iye subuh itu moto malabikan ke hadir. Narima kuanna narung pada angka ki bacai yari gemak kamalakangi Allahu ya Rahman ya Rahim. Minimal ku tap pemotoki anurusi di riwayat baca Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Betuangan na aga iya tu pamasena pungalla ta'ala nan niya akkamasena pungalla ta'ala luri ini meliputi langit dan bumi. Toma-toma malakbikan ke hadir. Betuangan na iya pamasena pungalla ta'ala luri tak buka luri ini khususnya ini rupa tawe lebih pa ia tahu mata pak itu mata malakbikan ke hadir. Jadi membagi magi ru ini angka mana ni rilalanna ar-Rahman ar-Rahim na pungalla ta'ala atau mata malakbikan ke hadir nasabak angkata siruntuk madecing pada fadanna ia subuh itu mata malakbikan ke hadir membagi magi nan cajilalang asalamakang lori di manang rilino lebih pari asarimu nina pungalla ta'ala mati insyaallah. Nania salawat mampas salamat lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak makri fungal Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihi wa rahmah. Majappu as-salawaki ianang katau mas salawa berarti angkan itu pamasena pungal Allah Ta'ala loridi. Termasuk menurut ilmu kedokteran supaya stobolisme itu tubuh ia ko moto ki pura ki matindro tapa moto pada padana ko tapa moto subuh ki minimal inu ki oerinu tace de. Jadi inu ki pakama makra inu ki ajaka mama kra namo birewat dito inung salah. Nah, yang jelasnya inu ki insyaallah na perlancar itu metabolisme tubuh. Tapi nekia si di riwayat upanna panna de pagaga natamai itu tubuhe andre togi inungang natako tingaramoi salawae as-salawati uwe katallu mala ni uwe as-salawati uwe katallu insyaallah kuda masih pungalla ta'ala ia kongka anu masalah realita tubuta napasui pungalla ta'ala melalui wadi jaji melalui teme tanpa disadari melalui ko buang air besar kita tanpa kita sadari itu barakana salawai ko di pagaga wae yarga andre tama itu buta to mata malabikan ke hadir. Nania asalawaki tapak gurangi wija-wijata salawa. Tapak gurangi wija-wijata ini nania keluarga tanamu ye miro tapak gurangi. Minimal aga ku tapak gurangi salawa mancaji amal jariah lori ini narikku angke nakamalaka to mata malabikan ke hadir.
Nania aja lalo talu pai masalawa rilalan na sa sosiwan niya. Insya Allah barakat na salawa yakin dan pasti napasaginangi uku tupung Allah Ta'ala siage egan na kagiyatatta. Nania mancaji sabak nasabari madecing rilino labbi pari asari monrina pung Allah Ta'ala mati insyaallah. Nasabak barakat dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nania toma malabikang kehadir. Intina yan naritu makadai pung Allah Ta'ala innal insana lafi husar. Apa iya kukumi Masjid Al-Ansar. Dega gato dina pala iya ya Apa iya ku jamaah na Al-Ansar ay S3 ni je dalam dakwah Pak Turi Maring Kalinga. Nah. Innal insana lafi husar. Aga betul na. Jadi puran itu na pudapung Allah Ta'ala makada aja lalu mancaji tau rogi. Aja mancaji tau rogi. Nasabak magai pura ki na podato pung Allah Ta'ala makada wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannat. Aja mancaji tau rogi tapi nekia ancaji ko to matappa. Nasabak magai melo ka empanya menyamak ko ite. Melo ipanya menyamang ipung Allah Ta'ala rigau angkata relebo na iya tanai nan niari asari mundrin na pung Allah Ta'ala. Yasan ni manyamang nariko angkati mancaji tau matappa rilido lebih manyamak pi ri asari mundrin na pung Allah Ta'ala tapi ni kay layaling iya di sesena tau matappa Nan niya makri pung Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aga batongan na ihdinas siratal mustaqim. Na asawan ni iya turi ibace batongan na aga pura walen no je tulala madeceng. Pura ojalokan no lala madeceng. Batongan na iya dalam ilmu hikmah na guruta pura na je tu nales sesuatu pung Allah Ta'ala rilino madeceng. Batongan na aga akareso ko si ba madeceng, ajama ko si ba madeceng. Batongan na aga aja je muragu dalam kehidupan ini. Aja taragu. Aga sinasa pung Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Upam mancaji to matappa. Upan na mancaji kitau tori maringerari pung Allah Ta'ala. Majapu segala solusi dalam kehidupan ini selalu ada untuk kita. Kenre ari ngera ko pung Allah Ta'ala. Na iya na tu setiap pamulan na ayat Al-Quran na pung Allah Ta'ala kecuali At-Taubah. Setiap ayat pamulan na pung Allah Ta'ala tori angkai makada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasi aga na po pung Allah Ta'ala kukurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Aga maka di pung Allah Ta'ala ari ngerak ko je lo kuya. Nanigi to tori maringerari pung Allah Ta'ala yakin dan pasti pamase akkamase na pung Allah Ta'ala masagena lorio kutu tawe. Denang ka mana masusah. Walaupun wat dijaji angka susah tapi nekia tori makdarari ri pung Allah Ta'ala maringerari pung Allah Ta'ala insyaallah. Tori angka solusi hidup. Kaya na termasuk aja mancaji tau rogi. Iya naritu dena paja sowan ni ya peringarangan iya. Termasuk aga as-shalah. Asam pajaki. Nasabak magai iya tu yonroe pare tuo. Ternyata ada buku. Ternyata iya yonroe tuo Pak Bu dega galin na ukwe 5 waktu komituo komituo liwan ne ye palawangan na ipake mi batongan na ko linota tapi neki aja na sabari palawangan na nalabas sinange iye kega na yero subuh alhamdulillah kadi ko subuh loro asara magaribi isa lisu silo ko subuh komituo 5 pale komituo jadi ia tuli yonreli no ternyata dena ganna si jakka. Ni masang ni malawang
risesena tahu iya lalunge waramparang na lupai akhirat. Itu. Tapi risesena to matapa denang kanaliwa si jakai pak. Coba ni gare mite bulu ya ko ite bulu makalopo. Tapi coba ni gare yolona matat tatapaku namo bulu dito nagan na si jaka. Coba ni gare mo maga loan na tasi ya ko tapaku libat to ko yolona matata betongan na aga. Aja ko lawe iye karena tapok mo lori pungal Allah Ta'ala. Aja lalu mutaka lupa tuh rilebon. Dia nama digaga silahkan berusaha. Mau jadi apapun, mau jadi polisi, tentara, aktivis, mau jadi guru, mau kepala sekolah dan sebagainya, silakan. Tapi neki aja mutaka lupa. Jadi na gunana pak. Ya iya sampayange termasuk i bente lori topi goi. Nania topi goi mancaji bito matapak toma malak bikan ke hadir. Nania iya lino pak. Ternyata lino pe. Detto nagan na si kamu. Detto nagan na si kamu lino. Kenro ya pak risesena to pas sampayange. Maga mi pe nagarangkang itelino. Ni gami gerangkang ilino. Tau maceceng mi. Tara masuk namota ni anun nanalato. Pura ni panto tanay makadanu kuye. Napailete si. Dia nama tu mapacalak ku riasa mun perde ni papi ko je. Ode mo tapak loyolo no. Pak musti pak. Ternyata agak pak risesena to matapak hidup dengan seadanya ia tona insyaallah mak baraka. Dia nagan nasi kamu tu pak. Meki si mite butina ta coba ni matu ko lisuki. Mo magalo po na bulu etita ya ko kosiolo na matata tapak kweli mata. Dia nagan nasi kamu. Iya. Na de meto je na yule garang kamana lino. Na makara na bita risesena to garang kanilino apapun itu, apakah persoalan jabatan, kedudukan dan sebagainya, belo mana garang kangi nasabama ge persoalan dena sukuru. Dena sukuru maka daong kadai. Tapi rekia risesena to sukuru maka jene. Nasabaga na sa nabita de metoje. De metoje na to puas di etolino itu butina ngkasih di motorota. Meki sipagan na idua, eto? Angka 2 motoro, meki sipagan na italu, eto? Tatay pa. Angka si otota si di, meki sipagan na idua, eto? Wadi jaji angka napan sa nangi meki si malangi Fortuner, eto? Jadi dia gaga. Aja na pak. Contoh kecilnya saja makukue HP. HP agak nabak berubah. Agak sana. Giga na bawah. 4 giga, 6 giga. Itu. Padahal ia memang beda tapi pada selesi. Dengan aku abu. Dengan aku apa? Apalagi kau anak muda jadi itu pak. Jadi tenang ya pak untuk membentengi insyaallah ku pas sampayamo pak insyaallah. Dan nasabak mage na bentengi nangi oke pada ni. Masam subuh. Pura masam paja subuh na jagai nangi subuh nai oke palawangan nai. Tapi nekia risesena to dia na jagai. Dia na jagai nangi pura masam paja subuh monro si basigi Monro masigi nangi dia na cerita agama, macurita lino. Dia na pada mapamula boon na cerita. Manu nangi tu yanu, iya yanu, manu yanu. Gitu. Jadi nangi subuh labas sih. Labas sih. Itu labas sih. Loro, nadapi si loro nangi. Alhamdulillah to syukur idapi loro si mati. Tapi nekia pura masam jalaro ko sinange, mapangewasi bali bolana. Mapangewasi bali daratna, mapangewasi bali kantorona. Jadi labas si nangi loro Jadi agak salah cede, lempa kosong Itu. Jadi pak perlu jaga Jadi komitu sejak kai palehe. Komi aguruangi pak, aguruang hikmah Nah niya sini surah-surah na niya tomato malabikan ke hadir. Na niya upasan ni idi pasang pajangi khusus na pasang pajangi. Ya ayyuhallatsina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu na niya keluargamu poleri akhira nakai. Betongan na aga. Aja kama idi pasang pajangi. Tapi nekia pasang pajangi tapi denan kata peringerangi wijawijata. Apa angka riwayat Pak Bu? Melo ni tama suruga, si di tomatoa melo tama suruga. Dena jadi tama suruga. Nasabak magay, ternyata faktor wijawijana. Pasang paja sepasang pajana, tapi denan kana peringerangi wijawijana maka endo. Enak. Oto ko masang pajang Yari ki minimal na Pak Guru wijawijana pigode cek denan ka. Bakang angka tomatoa Pak Majen angka tomatoa mito okko wijana.
Gangka naga, alena mile kuasa oko wijana, alena mile kontrol oko wijana. Ya perlu napa? Apalagi baluang ngasih, apalagi persoalan orang parang. Ang katoto batoa ipitauri oko, anak na gangka na aga. Gangka na dena adele oko persoalan orang parang akhirnya ada. Salin ceco ni anak elantrang emado sama tok itu. Pasang pajang itu. Ya cukup Pak. Sini surah-surah na niya to malapikang kihadir. Jadi lisu ka nang Pak maka dadeje tolak po oku pili sampajangi. Ternyata kunci segala kunci itu oku bete sampajangi. Oku kiki buru Aga pertama-tama itanyang oku kiki buru Aga Pak. Tega galena. Isak na sampajangi. Isak na itu sampajangi. Man rak buka. Angkanya sadola ilaha illallah. Man nabiuka Muhammad Rasulullah. Sini surah-surah na niya tomatoma malabik ang kaya. Na niya itu sampajangi Pak. Namuji maga garatak mo iko aronewe. O maga garatak mo aronewe. Iya kude mas sampajang. Dega baraka na itu garatak kamu. Iko makun reye. Namo maga cantikmu. Kude je mas sampajak. Dega baraka na itu. Iko to sogie. Namo maga igana mo maga na sogiremmu. Kude je mas sampajak dega baraka na itu. Iko maki pangka Namo je maga itu pangkakmu. Kude mas sampajang. Dega gunanya itu sampajangmu toma-toma labikan hadir kaserakna. Iko pak bisnis pak balu-balue namo je maga lancarna usahamu ya kode mas sampajak dega baraka na kutu. Dega baraka na kutu toma-toma labikan hadir. Namo make ga anakmu iko toma-toma Tapi nekia dega ga mas sampajak sini mo dega ga baraka na kutu anakmu toma-toma labikan hadir. Dega ga baraka na kutu. Nania risesena to masampajang insyaallah Pak Bu turi masagena. Aja nang bata-bata itala sampaja Pak Bu aja na. Aga dia sa sampaja batongan aga salama. Iya nang katau pas sampaja berarti salama. Ni kutu berarti kong katau salama pamasina. Na megalak datau sapadali. Ite megalak datau sapadali. Biasang katau Pak mele ni lupa saya. Mede mata jangotoy matangangi masampaja subuh tau Ha? Ang kamu pi masa mata jango tu pure masam pajasu butu dia pernah jo kalau pasai itero jadi dia nak baraka itu moto malabikan ke hadir jadi li suka nangi pak makada ang kalalo ki ang kamugi keluarga ta masam pajang labi-labi pa idi ang kamugi nania to sukuru na tu nasaba magi talai sampaja pu dale tu dale na mega to sapadale nasa ngi makre ternyata iya ko to mas sampajang tanyana patu dale lupu itu mega to sapadale makre na tu dale sampajang pana nang kato mas sampajang dale lupu itu dero na sadari maka dia je piasa dale lupu nasa ba magi puro ko mas sampajang milodo ko siri Allah taala nania maka dia mbah muin gurun na ustaz baha ia ko pura ko masampajang, ia ko melo ko masagena dalikmu, ia ko melo ko masagena dalikmu, aja lalum pakedo ajemu ko dem baca ye. Ia ko pura itu masam kan duduk tahayat akhir nih. Ia ko na pakedo nih ko secara fikih, kedo pitu imangin apa tuh kedo di makmungi, ko secara fikih. Tapi madar itu angka imang, tapi mata ya makanja. Tapi engkau tu madarima awak di kedo dia pada kedo. Napalampiri bacana akhirnya makmungi sila da kasih terima tahiyya koto mapahang jadi pana purna assalamualaikum pakedo ni aja mi imange ya ko kedo ni aja na imange baca ni nasa mbah muin rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sagara palai koto purna masam jasu nigi tahu baca ye ko na pakedo aja na insyaallah turinaliki asigina nga pung Allah Ta'ala. Dan nigi tahu maka tembak muing. Nigi tahu baca surah terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum. Ikasiaga. Tapajamu Bu. Biasa mau tabaca roh. Biasa mau tabaca Pak. Ikasiaga tabaca Bu. Tapi aku katarangan na Mbah Muin makre nigi tahu baca laqad ja'akum wet kapitu pulau. Kapitu pulau pi.
Namo pakada makkacupu lokko goro-goro yawana tanae nalalutoy dali. Namo pakada makkacupu ki okko pokok nagoro tatatay ang kadali to tuna sa babagi baraka na aya aturato banasa mbahmu. Nah, lakad ja'akum rasulun min anfusikum latu capak nah. Tapi nekia ya saya yakin ya kok jamaah Ansare. Dia pagaga latu 70. Toh, dia pagaga. Termasuk ya. Termasuk ya, tapi nekia minimal we kacicang. Angka lalu ye, we kacicang. Minimal we katalu ya nala ya tanre we kapitu. Kapitu. Tapi yang kata pendapat, ya kota baca lah kada jago kan minimal we kapitu. Toh? Ang kata makada ulangi pengang lah kada jago. Ang kata makada ya ko latu ni, latu mani bang, ya narbang pa inta walau pakul hasbi Allah la ilaha illa taqaltu wa rabbul sim. Pa inta walau pakul hasbi Allah la ilaha illa taqaltu wa rabbul sim. Ya nari pakuli-kuli kapitu. Tapi melo kia ro pakuli-kuli ke kapitu, ya rega mapamula si kapitu cucuk manang. Ya mina salah, kuma pengewakko, deto na makamalakangi. Itu nasa. Sini surah-surah nania tomato malabikkan ke hadir. Nania, si di riwayat termasuk agak Pak Bu, yaitu suratul Fatihah. Mari pating kalinganya. Suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah magi na baca te kapitu. Magi na baca kul auzu birabbil falak kapitu. Pokoknya agi kapitu namo bismillah mi. Namo bismillah tapake kapitu magi ne kapitu. Minimal kan kapitu ternyata paling ang kapatalat na ukutu dalam ilmu hikmah. Termasuk aga bismillah cica loyolo. Toh? Itu na kanna. Cica yolo, cica ngimundri berarti 2. Cica kiri, cica kanan berarti apa? Cica yase, cica yawa. Annang, kegilo pitu, kegilo cidi. Kega. Kegilo cidi. Yan ito na napake andre kurutay. Yaitu cidi okko idi. Tale pas salipu baraka na bismillah. Degaga ma salipuri ka apa buan di. Itu sih ko makre itu biasa pakaian atau riolota makre Muhammad mas salipu pung Allah Ta'ala salipur ya. Wah, jokka nih. Itu Pak, itu barakana itu kapitu. Itu Kak biasa midi makre kapitu. Insyaallah. Kau pemimpi pakai ya insyaallah. Mau magan anak guru ya insyaallah. Iya, barakana meto itu. Sini surah-surah nania tomato malabikkan ke hadir. Ini. Nania ya namanya itu suratul Fatihah mi itu luar biasa itu suratul Fatihah. Minimal laga ya ku pa balu-balu ki ukar ngi balu-balu musibawa agasannya alhamdulillah. Ya ku deta pala alhamdulillah mo al-Fatihah mi. Ya ku tabaca idinas siratal mustaqim aja tapat teru. Idinas siratal mustaqim puang tapat teru mana nginiak na pakitan atau we lo balu-baluku. Idinas siratal lazina namta po betongna aja kepiling-pilingi. Oko na bawa balu-baluku. Insyaallah Pak Bu namo mak balu bakumi namo mak balu agami insyaallah nama si pung Allah Taala ya. Barakana itu. Itu barakana. Tapi ya kunisang ita ye me sami makale macicito mana iya tahu mana ka maturian nami na patarala. Iya barakana itu Pak. Kendre ru pasala pasam pajamo je insyaallah. Ngaleni je solusi pung Allah Taala. Mayet itu pasam pajani Pak Bu. Dia minawa di kimakda. Namo je bismillahirrahmanirrahim baca. Iya, mau bismillah yang penting pekanjak kini ana. Yang pasang pajamu je aja je muradu. Yang pasang pajang aja je muradu. Magi je ini madari. Nama kura daleta. Magi Pak Bu. Magi nama dari Pak. Nasabah magi ragu ki. Nama kerja pungala talau baca si peng. Oh mayat takilah ya jalau. Mahrajan. Betongan aja murah yang pasang pajang insyaallah. Aja muragu. Magi pungala ta'ala meweki pungala ta'ala jampangi ki nareko ang kamuki agi mepigau tapi yang penting terima pasandre kilo di pungala ta'ala nania aja malupai sampajangi itu Pak. Nasabah magi iya sampajangi aga Pak Bu. Iya na tu idinas siratal mustaqim. Mega to sampai makredo idinas siratal mustaqim o kasarimun rina pungala ta'ala di namo polido idinas siratal mustaqim. Ite tahu angka tu kisah, yale kisah supaya memperkuat angka tu torilo masam pajasubu. Tapi nekia setange pabuangi, gangkana aga. Gangkana ya dampungi 1/2 aga nasane dosana.
Gangka na iya ro tahu de na kada na mo buang akhirnya agak we setangi renri sendiri. Maka dani gaji ikuturi renri kalau masam pajang. Maka dia setan maje maka na maje penang ka iblis ka maje penang ka naka de wakitoro ko si buang. Apa ipamu pamu buat capu dosamu de. Beraka na sampajang. Jadi aja apapun kegiatan ta Pak, apapun kegiatan tak ikut masam pajamu insyaallah. Idi Pak Bu. Tapi mage je nama dari di. Mage madari ko pura masam paja artinya melos sirikingi. Madari ki ragu na sabak mage. Wa di jaji iya ro anu masa anu ipulangi anu masalah mi. Gangka na to milo do wa deje na melo. Deje na melo letu. Pada tolo na agaga turi junci ni deje na mi mak dapi. Na sabak mage wa di jaji iya ro to masam paja si tapi angka nu masalah. Ipat melo realeta watakaleta gangka na iya ro na sabari. Termasuk makukue makunre hati-hati ki tanpa disadari. Madari itu aga sana. Sebagian itu gago kue madari aga sana melakukan suntika turime malolo ajan dia musinti ale turi malolo taku je matoa. Aja nah. Tapi ternyata suntikannya itu adalah suntikan dari babi. Babi tuh jadi pikir carana turi milodo aku ndelat terus sama magi. Kan kaje tu babi tama batakale mude musadari. Itu. Jadi Pak Ibu tapi saya rasa kue jamaah langsare pasapajang kue betongan nama tak anu na telai sampajang. Apalagi makunre namo lo boting bita ye ai lisu to. Polisi to pale. Pandari koloni boting tahu Tapi dia nama digata tapi nekia yang jelasnya lisuki mas sampajang. Artinya secara umum na ye Pak maka deh kenro ki je monro sampajang ki artinya secara umumnya. Ya kok secara khususnya okoi masih kita. Nah, tapi kok secara umum na ye maka Pak kenro ki monro okoto ki masam pajang. Oko ki galunge, oko ki darae, oko ki kantoro aja je mosiri ko ki kantoro. Pak biasa to ang kawita to nasa manu kaje sa di akuan we ustaz ko diga musalla na ko bama ang kasa musalla tapi mabili din manu kaje sa di ngoko jaji makumo akada mali nanu kama kinita ka iko mi burusan ka to. Ternyata burusan ka labbai su jadam ya ko nele ko taro ni. Inshallah matu asari mondri na pungala taala kude na sampajang alena iko masampajang insyaallah iko matu asari mondri na pungala taala lisu mele maka den kana mele biasa manyaman nyon rakku iko na iko sini sura-sura nanya to mata malabikan ke hade na niya ko to pura masampaja Pak Bu palai ko subuh itu de gaga tande na tarime pungala taala rigau angkane na saba angka meto malika rahman malika rama balatuan malika pamasina pungalata terima manang itu parilodongan madicit atau mata malabikan ke hadir. Termasuk tuh mega tuh sapa itu agak sana kapaka ke patapuloi maka dekeje monro we engko ko na si hama bilalu ko miki sapai ya pakai ke patapuloi non remana pakai tahu we kapakara buka kam ya fikawaki patam kakap puhaka kami ning kana mungkali kantakiru kakara pokok ke patapulo. Ternyata agak dalam kitab Syariful Anwar ternyata dalam Syariful Anwar ini, kitab Syariful Anwar, ternyata luar biasa itu artinya kep 40. Iya. Mereka tahu kutu kita nasi Abdul Ahmad Bilalu, kemana nya kutu. Termasuk ini Pak Galunge, ya komelo ki mapamula Pak Darae, ya komelo ki mapamula tasidi aga-aga, supaya mabele ia tu, poleri Pak Kajajai itu jama-jamata, khususnya Pak Galunge, Pak Darae, insya Allah mabele poleri agesane, balawe dan sebagainya apa mula ko kendo ko mapamula iya waktu dege pak kajaja namo palalampan ye lisuto matinro ko tu namo anang ngoy matinro to namo balawe matinro to ko tu ko de to matapalo ni taliti we kama ko ami tu kendroi okoi yolo na su ko puro ko masam pajasubu ya ko puro no masam pajasubu lono pamule galum ano ko me ko matana lono jo pamulai minimal aga minimal ang pamula ni bawa ang pamula mi. Iko pura ang pamula lisu no. Iko matanre ni tate pitu ni mate lo no mutana ngi kapura ni pamulai. Okay tu. Insyaallah ilaw ko tu. Tapi mawata mi de ka mule kapang ye. De pa mulai. Oko tu pamula insyaallah. Nasa bana mo ano ko tu. De ka aga matin romana ko tu. Jadi oko tu pamula. Tapi angoloang Waku tanangnya ko guruta maka gurunda ke gaji angoloa kami nama deci makanya Pak Madari to je maka sapate angoloa na kada aja je megala da anu ang kanina ga sikui ina turi sikui anu nah angoloa na dia naga nasang itu bu angoloa mangolowatange dia naga gitu ya mangolowatamu insyaallah dia naga caw itu angolowatang
Puro mangolowatang iko mani betongan nampa mulai mangolowata iko ma melo no mampajaji iko mani meko mangolo timur jaji to meko jaji manang. Tapi sitongan na dia na kacau itu mangolowatang. Masampaja lagi te mangolowatang. Lo lagi betule te mangolowata betongan na aga kekak betang na. Dengan aku apa? Dengan aku abu. Jaji aja nemu sapa ngoluang-ngoluang angolowatan no. Dia na gaga itu. Sini surah-surah dan niat tong-tong melebihkan ke hadir. Jadi li suka nangi Pak Makada. Inti daripada segala hal aga sampajangi Pak. Wijata mas sampajamu ga wijata. Madari midi Makada we. Maje pianu stas mas sampajang. Maje pianu dina sampajang. Menri dalik na. Maje piya wa sampajang itu rimaku me seding aja je burusan ko kupung Allah Taala. Aja burusan ka kupung Allah Taala bali akadaki sedangkan iro dina sampaja leya-leyang. Sedangkan iro dina sampaja leya-leyang. Apalagi ama sampajang musti nalengi pungal Taala. Aja mo kare mas iro yanu dina sa meloga macur iro. Meloga macur iro aja tapi mo sampajang. Meloga macur tami ranaka temi to ko tam ranaka. Jadi aja kata dikyo ko gamata gitu luar biasa tuh mato melebihkan ke hadir. Masagina, tapi intinya asam pajaki. Saya kira yana kapange ya kung kada ada kuta pasalah tak dampeng ya meraja. Dan yang idi masyarakat tak kali wingerang sebelum tutup apalagi ini musim politik. Ternyata nakan namati ko sampajangi. Itu pas sampajangi tahu masih di sini. Jadi khususnya di Okwe jamaah Al-Ansare asidiki je. Utamana dalam pemilihan asidiki ya ko perlui pudani pengurus ketua pengurus siba ketua imam maka dani ke itu pilih. Ko maka iya na tu. Betongan na dia wa peringar rama ya ditua kada iya. Betongan na asidiki taro no ikala iko jamaah Al-Ansar ko masih di Moko. Apalagi ko mename mano. Itu jadi asidiko piye na makada ye bangun misalnya kampota ye wat dinge. Asidik ya. Asidi moki. Tapi aja kamang kela pajar masrang. Gasih dia, kamang kela pajar digasih dia tuh. Dan dia aja kita gagasi salah-salah gara-gara ipe kuang keperbedaan aja gasi salah-salah toh. Aja nasabari beda pilihan ni dia na melo sidepe ko masigi ai bahaya tuh ye. Nasa lengyan na yalete aja mo sidapi ay mana kamu kara-kara masigi gara-gara pilihan aja lalu. Iya asidiki pa ditentukan isi drap ke depan kega macan ni nyawata kega macan ni ngatita tentu ti satu makde. Iya wat dibangun kampungnya iya wat dipenga bae artinya sini aja tu pemimpinnya Pak makanjak mana walaupun tetap ada kekurangan dan kelebihan. Itulah manusia. Tapi nekia ko tasak dingin makada manu-anu je sadi oku nih saatnya. Kega wading wadingi bangun kamputa nania utamana wad disejahterakan ipengang imange wad disejahterakan ipega guru pengaji wad diparewa ipenga danana mubalik dan sebagainya itu tentu tapi nekia Pak wa peringarangi aja lalu kigaga si salah-salah apa Pak angka kejadian si di bola si salah ni gero si salah Pak bene na si balaken na mapagawa sa ade iya je mo ano keluarga ko na sa ade keluarga ko to iya na mo ano nasa ade iya na ba kay si Bube ni magasan masasa saya kira demikian lebih dan kurangnya mau dimaafkan astagfirullah minallahi musta'an wal itiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.